Obezbeđenje je utrčalo u kuću elite 9 toliko puta te sezone da su ih takmičari počeli prepoznavati po koracima hodnika. Asmin je uhvatio Maju za gušu, Maja je njemu izbila zub, porodica ga se odrekla, brat ga je otpisao, a on je tražio psihijatra dok su svi gledali. I onda su se iste večeri pomirili i legli zajedno kao da se ništa nije desilo. Veza Maje Marinković i Asmina Đurđića nije obična reality drama, niti turbulentna romansa kakvu smo vidjeli u ranijim sezonama. To je nešto što je teže definisati, a nemoguće ignorisati, jer svaki put kad pomisliš da je gotovo, oni te opovrgnu. U aprilu 2025. godine, u toj kući, dešavalo se nešto što ni iskusni pratitelji srpskog realitija nisu očekivali. Ovo je ta priča. Da bismo razumjeli kako su Maja i Asmin uopšte stigli do tog nivoa haosa, moramo da se vratimo na početak. Ne na početak svađe, nego nego na sve što je tu svađu učinilo neizbježnom. Asmin Đurđić nije ušao u elitu kao neko ko je tražio veliku ljubav. Ušao je sa prtljagom koji je odmah bio vidljiv svima, jer je Stanija Dobrojević, njegova bivša partnerica, bila dio iste sezone. Stanija i Asmin su imali zajedničku historiju i ta historija nije ostala na ulazu u kuću, nego je ušla zajedno sa njima. Sjela za isti sto i jela isti doručak svaki dan, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Maja Marinković je jedno od najprepoznatljivijih lica srpskog realitija. Žena koja nije naučila da ćuti, koja ne sakriva svoja osjećanja i koja ima reputaciju da će reći tačno ono što misli, ma koliko to bilo neprijatno za sve prisutne. Kad su se ona i Asmin zbližili, mnogi su mislili da je to privremeno, da je to produkt zatvorenog prostora, kamera i monotonije realitija i da će proći čim krenu pritisci. Ali veza se rodila ozbiljna od prvog trenutka i nikome nije prošla. Bila je intenzivna na način koji se ne može glumiti. Asmin je jasno pokazivao da mu je stalo, a Maja, koliko god pokušavala da kontroliše reakcije, nije mogla da sakrije da i njoj nešto znači. Problem nije bio u nedostatku osjećanja. Problem je bio što su se voljeli na način koji se ostavljao opekotine svaki put kad bi se dodirnuli i ni jedan ni drugi nisu znali kako da to zaustave. Jer Maja nije žena koja će pokloniti povjerenje bez borbe. I Asmin nije muškarac koji će prihvatiti njenu prošlost bez pitanja. Kad se ta dva temperamenta stave u isti zatvoreni prostor, bez izlaza, bez odmora od jedno od drugog, bez mogućnosti da jednostavno odu i dišu, eksplozija nije bila pitanje hoće li se desiti, nego pitanje kada i koliko glasno. Bilo je svađa u kući elite i prije Maje je Asmina, jer reality bez sukoba ne bi bio reality. Ali ono što se desilo između njih dvojice ušlo je u posebnu kategoriju. I to zbog jednog razloga koji se ne može relativizovati. Produkcija je morala lično da reaguje. Asmin je uhvatio Maju za gušu. U tom trenutku obezbeđenje nije čekalo ni sekunde. Intervenisali su odmah jer postoji granica čak i unutar realitija i ta granica je bila jasno pređena. Scena koja je trebala da ostane između njih dvojice postala je jedan od najkomentarisanijih trenutaka čitave sezone Elite 9. I niko od onih koji su je gledali nije mogao da se pretvara da je to samo još jedan reality ispad koji treba zaboraviti do sutra. U narednim danima napetost je samo rasla, kao voda iza brane, koju niko nije prišao da provjeri koliko je izdržljiva. I onda je došlo do još jednog sukoba, ovaj put tokom jedne od svađa koja je izbila nakon intimnog momenta između njih. Maja je Asminu izbila zub, zub je bio na podu, svađa je nastavila, a kuća elite je još jednom postala centar vijesti na svim srpskim portalima tog dana. Produkcija je reagovala i na Asminov fizički kontakt sa bebikom, koji se desio u posebnom incidentu i koji nije bio dio svađe sa Majom. Kazna je bila 3-mjesečni honorar, što nije mala cifra. Ali slika koja je ostala u glavi svih koji su pratili sezonu nije bila kazna u novcu, nego slika čovjeka čiji je svaki korak u toj kući nosio posljedice kojih nije bio svjestan dok nisu stigle na vrata jedna za drugom. A onda je Asmin izgovorio rečenicu na koju su svi zanijemili. Porodica me se odrekla zbog tebe. Brat mi se odrekao zbog tebe. Čovjek koji je izgubio podršku vlastite porodice zbog veze
unutar realitija, izgovara te riječi direktno toj osobi, pred kamerama, pred cijelom Srbijom i svim pratiteljima koji su pratili svaki korak. To nije scena iz skripte, niti performans koji se može uvježbati. Bol koji se čuje u toj rečenici je previše specifičan da bi bio lažan. I upravo tu dolazimo do dijela koji je podijelio gledaoce na dva tabora, koja ni danas ne mogu da se dogovore oko istine. Asmin je u jednom momentu tražio psihijatra. Rekao je otvoreno da mu je potrebna stručna pomoć i da dinamika koja se razvila između njega i Maje prevazilazi ono s čime može da se nosi sam. To je hrabra izjava u svakom kontekstu, a pogotovo u realitiju gdje se svaka slabost odmah koristi kao municija. Asmin to nije sakrio, nego je rekao glasno, pred kamerama, da mu nije dobro i da treba pomoć, što mnogi učesnici ne bi nikad uradili. Pa je onda, u istom razgovoru koji su mnogi zapamtili, poredao Maju sa Jelenom Golubović, jednom od najtežih i najkontroverznijih karaktera u historiji srpskih realitija. Nije to rekao usput niti slučajno. Rekao je to kao poređenje koje je smatrao opravdanim, kao opis ponašanja koje prepoznaje i koje je, po njemu, isti obrazac koji je vidio i ranije, samo u drugom licu. To nije bio kompliment i Maja ga nije primila kao takav. Njena verzija čitave priče je potpuno drugačija i tu leži srž problema koji gledaoci nisu uspjeli razriješiti ni nakon sedmica praćenja svake scene. Maja je tvrdila da Asmin namjerno izaziva sukobe, da kreira situacije u kojima on uvijek izgleda kao žrtva, a ona kao agresor, da ulazi u svađe sa jasnom strategijom, isprovocira reakciju, a onda se povuče i čeka da kamera uhvati njen odgovor, a ne njegov postupak koji je prethodio, da je čitav narativ o izgubljenoj porodici i traženom psihijatru dio iste strategije, osmišljen način da se postavi kao neko kome je nanesena nepravda, dok ona nosi etiketu nasilnice pred svim gledaocima. On želi da bude žrtva, rekla je direktno. Sve je namjerno. Ko je u pravu? To pitanje pratitelji elite postavljaju od prvog dana njihovog sukoba i odgovor ni izbliza nije jednostavan. Upravo to što nikad nisi siguran ko govori istinu i ko je zaista inicijator, drži sve prikovane za ekrane sat za satom, epizodu za epizodom. Jer kad bi bila jasna krivica, priča bi bila jednostavna. Kad bi jedan bio očigledno loš akter, a drugi očigledno žrtva, gledaoci bi odabrali stranu i prešli dalje bez mnogo razmišljanja. Ali ovo nije takva priča. Ovo je priča u kojoj su oboje vjerodostojni. Oboje imaju argumente koji se ne mogu lako odbaciti, oboje su ranjavani i oboje ranjavaju, pa se onda pomire i sve počne iznova. I onda se pomire istog dana, ponekad u roku od svega sat ili dva, i par koji se ujutro zakune da je gotovo i da nema povratka, do večere sjedi zajedno i razgovara kao da svađe nije ni bilo. Maja i Asmin nisu ušli u tu vezu kao prazni listovi, jer svako je došao sa svojom prošlošću i ta prošlost nije ostala diskretno po strani dok oni pokušavaju da grade nešto novo. Filip Car, Majina bivša velika ljubav, nikada stvarno nije izašao iz priče. Nije morao biti fizički prisutan da bi se osjećao u svakom razgovoru i svakom tenzičnom trenutku. Njegovi pokloni su bili u kući, uspomene su se pojavljivale prirodno u razgovorima, kao što se uvijek pojavljuju kad si s nekim bio dugo i intenzivno. Asmin je to osjećao svaki put i nije skrivao da ga to gnjavi na način koji nije mogao da kontroliše koliko god to pokušavao. Zatražio je od Maje da skloni Filipove poklone. Na prvi pogled, to zvuči kao ljubomorna reakcija novog partnera koji ne može da prihvati da njegova djevojka ima prošlost. Gledano iz Asminove perspektive, to je bio pokušaj da se napravi čist rez i da se fizički i simbolički potvrdi da je prošlost prošlost, te da ono što grade zajedno ima svoje mjesto bez sjena i bez starih uspomena u uglu sobe. Maja nije bila voljna da to uradi, jer svoju historiju ne sakriva i ne izvinjava se zbog nje. I to odbijanje je otvorilo novu ranu, koja nije imala vremena da se zacijeli prije sljedeće svađe. A onda je tu Stanija, koja nije morala ništa da uradi da bi bila prisutna u svakom tenzičnom trenutku između Maje i Asmina, jer sama njena fizička prisutnost u kući je bila dovoljna. Stanija Dobrojević, Asminova bivša partnerica, bila je u kući svaki dan, za svakim doručkom, u svakom razgovoru
u dnevnoj sobi. Svake večeri u istom prostoru gdje Maja i Jasmin pokušavaju da funkcionišu kao par. U realitiju sa bivšom i novom partnericom pod istim krovom. Sve što bivša uradi ili kaže dobija težinu i značenje koje ne bi imalo u normalnim okolnostima van kamera i zatvorenih zidova. Neutralan razgovor postaje dokaz, osmijeh postaje signal, a svaka interakcija prolazi kroz filter sumnje koji nikad nije isključen. Taj trougao, čak i kad nije bio eksplicitan i direktan, lebdio je iznad svake svađe između Maje i Asmina kao tema koju se uvijek moglo vratiti kad zatreba nova iskra ili novi povod. Svaki put kad bi Asmin neutralno komentarisao nešto vezano za Staniju, Maja je to čitala kroz prizmu sumnje i svega što je prethodilo. I svaki put kad bi Maja pomenula Filipa, Asmin je reagovao iz mjesta ranjivosti koje nije mogao sakriti ma koliko to pokušavao. Raskidi su dolazili brzo i odlazili jednako brzo. Pomirenja su slijedila isti dan, nekad i u roku, od svega nekoliko sati, a par koji se ujutro zakune da je gotovo i da nema povratka, do večere sjedi zajedno i razgovara kao da su sasvim drugi ljudi od onih koji su se vikali jutros pred svim kamerama. Koliko puta možeš da razbiješ nešto i ponovo ga sastaviš? I koliko puta može to nešto da ostane cijelo ili barem da izgleda cijelo prije nego što pukotine postanu previše vidljive da bi ih ignorisao? Maja i Jasmin nisu obični reality par koji se svađao za kamere i bodove kod publike. Oni su dvoje ljudi koji su se susreli u pogrešnom trenutku, na pogrešnom mjestu, sa previše neprerađenih stvari iza sebe, ali istovremeno sa dovoljno stvarnog osjećaja jedno za drugo da ne mogu jednostavno da ustanu i odu. Ta kombinacija ih čini toliko teškim za pratiti, jer ne možeš da navijaš samo za jednog od njih i ne možeš ni da ih otpišeš, jer svaki put kad to pokušaš, oni te podsjete da između sveg tog haosa postoji nešto što je teško nazvati, ali lako prepoznati kad to vidiš. Hoće li opstati? To niko ne može reći sa sigurnošću, a ni oni sami vjerovatno ne znaju odgovor. Ali dok god su zajedno u toj kući, kamera neće imati dosadnu večer. I mi koji gledamo nećemo moći da ne pritisnemo play još jednom. Ako hoćeš više ovakvih analiza iz Elite 9, subscribe je tu i svake sedmice ima nešto novo. I pogledaj naredni video, jer priča ove sezone daleko nije gotova.